Bnai katana PHE umarkis marak ulapan benaba kajing pentre kajal jiven mission kalakot sya nyau pulai pon kendahin rio nakashispa nakajing don kilong gieng ha kajela. Ka sorkar ka kermen bakanla bankot e nakashispa lani henrio pon san lak teli kilong gieng ha Shuwa Lber minta usnem. Haba pediang ba kila don katu kat ni kajing akabai day ba kajing shim jaka nakabenta kani ke projek. Ula batai baki pebun na ki projek la sedang penrekam bat don katu kat ni ke bilang saateng nak kadau ke jeng bom don boarding. As of today, JJM, we have connected to 480,039 households in entire state. And in percentage, we have reached the 73.69%. So we are progressing. Ka jeng kentiap